Ibihe byiza kuri gukurikiye Sharia TV, izi ni incamake z'amakuru nje kukugezaho nge waguteguriye incamake ndetse n'amakuru makuru ari buze kukugeraho ni Ismaili Ibn Musa. Reka incamake zacu tuzihereye mu birebana n'umutambagiro mutagatifu. Nyuma y'uko Ministeri ya Hijja mu gihugu cya Saudi Arabia isohoye itangazo ihamagarira abatuye isi bazakora Hijja 2026 ibamenyesha ko kwiyandikisha byatangiye, nako kandi mu gihugu cy'u Rwanda nabo imyiteguro irimbanije. Shehe Murangwa Jamil uri muri ibi bikorwa araza kutubwira byinshi mu makuru yacu. Naho hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda mu turere dutandukanye baritegura musabaka izitabirwa n'abana bo muri utwo turere, aho ari musabaka isoza umwaka wa 2025. Mu mujyi wa Kigali hamaze iminsi igera kuri 2 hateraniye abavuga butumwa bagiye batandukanye mu muryango w'Abayisilamu, aho haganiraga kuri Bibiliya na Qur'ani bagamije kuyobora abatari Abayisilamu kugira ngo bamenye Imana ikwiye gusengwa nyayo. Naho kuri ubu bamwe mu Bayisilamu badafite amakuru ahagije bitirira ikigo cya SFI Muhanga ko ari cy'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda. Sharia TV yaganiriye na Imam w'Intara y'Amajyepfo agira byinshi atangaza kuri aya makuru y'ibihuha, anavuga ko kandi iki kigo ari icy'umuterankunga atari icy'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda, bitandukanye nuko bamwe babifata. Muri iki cyumweru dusoje kandi nyakubahwa mufti w'u Rwanda Sheikh Sindayigaya Musa yagiriye uruzinduko rw'akazi mu gihugu cya Saudi Arabia ari kumwe n'abamuherekeje. Ubwo ni Sheikh Hutu Abdul Karim ndetse na Perezida w'inama y'abasheikh mu Rwanda Sheikh Nzanahayo Kasimu. Izi ni incamake z'amakuru ziri buze kuba zigize amakuru yacu, makuru turi buze kubagezaho, kandi nge uzikugejejeho ni Ismaili Ibn Musa. Nkuko mwabyumvishe mu ncamake z'amakuru yacu, reka aya makuru tuyahere mu birebana n'umutambagiro mutagatifu. Hashize igihe gito umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda usohoye itangazo rya Hijja 2026 hashingiwe ku ngengabihe y'ibikorwa bya Hijja 2026 yatangajwe na Ministeri ya Hijja ishinzwe ibikorwa bya Hijja mu gihugu cya Saudi Arabia. Ubuyobozi bw'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda, Rwanda Muslim Community, bunejejwe no kumenyesha Abayisilamu bose ko bwatangiye kwandika abifuza gukora umutambagiro mutagatifu Hijja 2026 bihwanye n'umwaka wa Kiislamu 1447. Sheikh Murangwa Jamil uri muri myiteguro y'ibi bikorwa mu gihugu cya Saudi Arabia, aho yagiye gushakira amacumbi abahaji bazaturuka mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bitegure kare iyi Hijja izagende neza kurusha iy'ubutaha. Aratubwira byinshi ndetse anatubwira igihe gisigaye kugira ngo bahagarike kwiyandikisha. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Imyiteguro igeze kure ya Hijja y'umwaka 2026, amacumbi ari hafi kandi meza tumaze kuyabona ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bisi zizatwara abantu tumaze kuzishyura, hanyuma mbese ubu ibyangombwa by'ingenzi byose birahari. Ugisigaye ni ukwemeza umubare gusa, tukavuga tuti turafata umubare w'abantu urangaye. Ubwo turasaba abantu rero batariyandikisha bafite gahunda kugira ngo badacikanwa, ari uko bahita bihutira kwiyandikisha hakiri kare kugira ngo gahunda itazabacika. Murakoze cyane, jazakumullahu khair, Allah abaho umugisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Murangwa Jamil arakoze. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu turere tugiye dutandukanye, aho mu turere tw'igihugu cy'u Rwanda ku rwego rw'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda hateguwe musabaka zigiye zitandukanye, ariko by'umwihariko izi musabaka zikazaba zitabirwa n'abana biga Qur'ani muri utu turere. Mu karere ka Rwamagana biteganijwe ko musabaka yaho izatangira tariki 23 z'ukwezi kwa 12,
2025 igasozwa tariki 26 z'ukwa 12 muri uyu mwaka. Naho mu karere ka Gatsibo biteganijwe ko musabaka yaho izatangira tariki 24 z'ukwa 12 2025 igasozwa nayo tariki 26 z'ukwa 12 2025. Abayobozi b'abayisilamu muri utu turere twose twavuzwe haruguru barahamagarira abayisilamu kuza kumviriza amagambo matagatifu ya Qur'ani, kandi by'umwihariko banabasaba abatuye n'abavuka muri utu turere gushyigikira iki gikorwa, kubera ko ushyigikiye Qur'ani aba ari we bizagirira inyungu nyuma y'ubu buzima. Naho mu mujyi wa Kigali hari hamaze iminsi hateraniye abayisilamu baturutse hirya no hino, aho bari bakurikiye muhadhara ikibizwi nk'igiterane, aho umuyobozi w'abavugabutumwa mu gihugu cy'u Rwanda Alhaji Sege Kamana Sulaiman yariho akorana igiterane n'uzwi nka Ishimwe Akiramu Joshua, hashingiwe ku kugaragaza ukuri nyako abatuye isi by'umwihariko ab'imbere mu gihugu cy'u Rwanda bakwiye kuba bakurikira. Umuyobozi w'akagari ka Biryogo mu ijambo rye ubwo yahaga ikaze abayisilamu mu kagari ke, yababwiye ko ariyo mpamvu bitabiriye kugira ngo batege amatwi bumva ukuri, ababwira ko kandi ukuri gutsinda ubwo abaje kumva bari buze kuyoboka ukuri kuri buze kugaragazwa. Ni igiterane rero cyaje gusozwa hasabwa ko Akiramu yazatumira bamwe mu barimu bamwigishije, ubwo ni abapasiteri, kugira ngo bazaze bakorane umuhadhara n'aba bavugabutumwa b'idini ya Isilamu. Hashize iminsi nyakubahwa mufti w'u Rwanda n'itsinda rimuherekeje, ubwo ni Sheikh Gahutu Abdul Karim ndetse na Sheikh Nzanahayo Kasimo, perezida w'inama y'abasheikh, bari mu gihugu cya Saudi Arabia, aho ibi biganiro byibanze ku kuganira ku cyateza imbere umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ndetse n'abayisilamu muri rusange, hubakwa ibikorwa birambye, dore ko ubwo nyakubahwa mufti w'u Rwanda Sheikh Sindayigaya Musa yatorwaga tariki 25 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'2024. Mu ntego ze zari uguteza imbere abayisilamu kandi bafatanya mu rugendo hashingiwe ku kubaka ibikorwa birambye. N'urugendo nyakubahwa mufti w'u Rwanda Sheikh Sindayigaya Musa yakoze nyuma y'uko iyi minisiteri y'ibikorwa bya Kisilamu mu gihugu cya Saudi Arabia yari ivuye mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko banakoze ibikorwa bitandukanye harimo na musabaka. Abayisilamu bagiye batandukanye bafite amakuru atuzuye ku bijyanye n'ikigo cya ICF Muhanga cy'umuterankunga Hamdani Buni Rashidi, bavuga ko iki kigo cyeguriwe leta nyuma y'uko umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ucyanze. Ariko nka Sharia TV twagerageje kumenya iby'aya makuru tubibaza imamu w'intara y'Amajyepfo, aduha amakuru arambuye kuri ibi ngibi, ndetse kandi anatangaza ko iki kigo atari icy'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda, ahubwo ari icy'umuterankunga nk'uko bigaragara, kandi yagihaye uwo ashaka. Ariko adutangariza ko nyakubahwa mufti w'u Rwanda akomeje gukurikirana iki kigo kugira ngo asabe uwo bacyeguriye, ubwo ni leta, kugira ngo cyegurirwe umuryango w'abayisilamu mu Rwanda. Reka cumbikire ahangaha aya makuru yacu, tubashimira mwe mwadukurikiye, nge wayaguteguriye nkanayakugezaho ni Ismail Bonimus. Mukomeze mugire ibihe byiza.